ekame kuruman ebayaku dekolo hedumun ebayaka dekolan hangurama i'lanuko hangurama korevvi ewaruge no ba bodu faafay ade miyadu ministonge teren waragina bayako farwa ko koffawa ekamuge hukuma meduga warabboda mihun neengane fatibe warabboda jahil faafay ade zakat nudinu Allah subhanahu wa ta'ala mudade ba farataki elahu rizqu de ba farataki elahu subhanahu wa ta'ala ge dienu gami kanda alwani e mudaluga ehem bayki haggutakin e babe ehem ay haggutan ada koranjehe nahi kurevigemba podatifafata الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد ade bodete faafata ge wahaka ginesil muttaka me ginesde silsilaga faswana faafay gotuga me balalani Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatuge khalifa gotuga levi Abubakar ge fanuge khilafatuga ekame kuruman ebayaku dekolo hedumun ebayaka dekolan hangurama i'lanuko hangurama korevvi ewaruge no ba bodu faafay ade miyadu ministonge teren waragina bayako farwa ko koffawa ekamuge hukuma meduga warabboda mihun neengane fatibe warabboda jahil faafay ade zakat nudinu zakat dinu inkar kurun nota zakat nuneru ade Allah subhanahu wa ta'ala zakataki min qur'anuga namaduge qarine gotuga namada viddagen zakatuge wahaka waragina bayan kurabafe faqimus salata wa atuz zakat yabam namadu qaim kurashe ade zakat dese ekutun zakataki mi islam dinuge timbana rokon islam dinuga warabboda barolugem vi hasako modal zakat ei ahare wumafoga nisab hama vejjekam gawanama waki minbaraka nere waki bayaka libegen da hagge adami zakatuge sab mujtamauga onna ijtimai golum warugada vegende musandina fagirunge mina tafatu netikolla zakatuge sababun Allah subhanahu wa ta'ala mudade ba farataki elahu rizqu de ba farataki elahu subhanahu wa ta'ala ge dienu gami kanda alwani e mudaluga ehem bayki haggutakin e babe ehem ay haggutan ada koranjehe ehem ekama inkar kuruma kimi Allah subhanahu wa ta'ala ge dienu gabe bodo faafe islam kam ge rukunaka miha de kol hedun te rukun do kollu e bodo faafe إما قرآن الله سبحانه وتعالى وحي قربني ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم الله سبحانه وتعالى فضله وانت بركم إباك دف ميهن دهيبت وإنه دينو مكي ميهن نهيوكم كم ميهن ندكش من الله يفوق إعلان قربني بل هو شر لهم إهن كم كي يبامي ونهوري قالوا مكي نورك لك هلاك كي يكي يفوق بيان قربني سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أدي يباميهم إيتك الدهيبت بفرواق قلنا إتين قيامة دوغا من الله سبحانه وتعالى يبامي كاروغا كاستول على واحد engatega mihun rana rissa faasa ekko forwa egen zakat no de mihunge gorkashta hogaya arkashta hogaya e faasa fatta donkor bi qiyamatu jassaben kaman asfabe e mabaran warakat kaman Allah subhanahu wa ta'ala zakat dinu amur ko rabba fe faqirunge haggu miskinunge haggu zakatuge beheni weringe haggu ege kulevegen ba kame e do kollo maki e do kolle mihunna e den inkar ko mihunna Abubakar ge fanu hangurama ko raba ya tulevi e waruge kame zakat den inkar kuruma zakat no dinu maki bodo faafi age terege elmeren bayan ko raba kame du'a ke Allah subhanahu wa ta'ala algon ge mudaluga barakallah ba algon nake mudalun haggu ege ba member zakat ko to nere bay kam galebon assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh